Thutha wa mutongoria wa mung'ethaniro Raila Odinga kwanirira ni yeheria na ndakanyite itemi githurano gia gucokirwo kia president kiria gitanyitwo gutafanio tariki 26 mweri uyu. Mutongoria wa bururi Uhuru Kenyatta ni eranĩire no nginyagia githurano kiu gitafanio ta uria kibangitwo. So my friend, nasikia sasa umesema withdraw. Baada ya kutupeleka zaidi ya shilingi bilioni 12 ambazo zinatumika ati tufanye uchaguzi, pesa ambazo tungejenga barabara nazo, pesa ambayo tungejenga wa hospitali ya wananchi, pesa ambayo tungefanya mzima hii naye, sasa ndio inatumika kwa uchaguzi ambaye yeye aliitisha na sasa asema hataki. Kuna haki hapo jameni? Akiaria kampeni-inĩ cia kũmatha kura kaunti-inĩ ya Taita Taveta, president akidirĩte niwe wahotanire gĩthurano-inĩ gĩa tariki 8 mweri wa kanana na arĩ na ũma wa gũkahotana gĩthurano gĩũkĩte, mĩario ĩrĩa ĩkĩrĩtwo mũkonde nĩ mũnini wake William Ruto. Sikoti ilisema IEBC haina makosa. Hii masharti yote unatoa na hiyo IEBC ndio imechagua viongozi hawa wengine wote. Na hakuna Mkenya ambaye amesema kunaye shida na kura ile ilipigiwa hawa viongozi wengine. Tabu iko wapi jameni? Aweko asiweko, sisi tuko tayari kwa uchaguzi, na tunakubaliana na yeye ya kwamba alisema kusimama uchaguzi ama kutosimama uchaguzi ni haki yake ya kikatiba. Ruto ni ongereire kuga kwiyeheria kwa Odinga githurano-inĩ gĩũkĩte gũtirĩ na kiene. Na tuko tayari vile vile kama IEBC watasema kwa sababu hakuna candidate mwingine, yule ambaye alibakia Uhuru Kenyatta atangazwe kama rais wa Jamhuri ya Kenya, hiyo pia tuko tayari. Oho president ni oritie muingi wa gĩcũa-inĩ wĩhatũre gĩterenge-inĩ kia mũng'ethanĩro ũrĩa ũkoretwo kĩhenia muingi wa mwena ũcio na ndeto cia mũhuhu nĩguo maũnyite mbaru. President na munini wake ni mongereire kuga thirikari ya Jubilee no ĩgũthiĩ na mbere gũthundũra tabarĩra cia ũthii wa na mbere mwena ũcio hatarĩ gũthutũkania. Serikali anayoendesha Uhuru Kenyatta ni serikali ya Kenya, na watu wa Kilifi wako na sehemu yao kufanyiwa kazi na serikali ya taifa letu la Kenya inayoongozwa na Uhuru Kenyatta. Ni kweli ama si kweli? Hamwe na arĩa mauma kampeni-inĩ cia mũtongoria wa bũrũri nĩ gavana wa Taita Taveta Granton Saboja ũrĩa ũcagũrĩtwo na kĩama kĩa Wiper. Kwa hivyo sina hofu ya kwamba nitachapa kazi sawasawa na wao. Asante sana, karibuni nyumbani, mujisikie huru.